down. Tenetene one to 9 to 9. I'm Obaa. So on you tell I can't say so to say to not what. Necessary. Toda ya ne. San was a so nipa wo dan out to her Obaa. Toda ye toda biso enye. Nti we dru bla ya me ka chiro dru bla. Anto Afia na. Inzo ntoy. Nzo be na toy. Nzo Anto Afia. Ni hu nzo bia. Na nzo to ana ye ne. Nzo de se TV as nzo to. Nzo say to bi. Ento be bia be to usum yeso. To nsa na to su yeso na we say sa no de. Ngezi jafo ya to ya nsa na nto be. Ai sasa enti no me to me nsa ento be bia na to mi sum yeso sa na mpese. Uni jidio nkezi. Jidie we so jidie ni. Ujimidi. Asuma me kana we say ujidi. Na say ujimechi ni ebi. Na we dey. Osi jindi ajindi. Me na me say me say no. Ona dey no, osi jindi. Na me say jimidi. Jindi. Kenza. Jide kitwe. Nkezi jimedi so e woden. Feni o jide bo e kitwe bo adi baba so na da amuna mu. Chura no posi nshira ka de ohu no waje adi. Di nshira no waje adi. Oye jataburu ha. So engezi bi aboko de. Obaa de adom na. Efie boko. Oh, fie boko. Yede nyankopon ase. Aware na ya ha ase afifie bi. Na still na ini ma. Oh, adomonte ya na. Amon chramla. Ndi otiwa na obi aha ono mpe. Now how bene wom. On say how obi wo ha ya de ha ye ho amana ka ho. Obi so na kan e. Ha na ho tete. So bi tin be bi pa na okofo no abebo no hoka no azabili se muna chi. Eduru ba bi. Otiwa na oda eh. Obi say eduru ba bi a say time ba ho a eboa mo ani. Eboa mo se ende no kre. Da bi na no pa ka ko sisai. Na no ka ko sisai. Say time ba ho. Miss Myra, me wa meji won sa. Open say time na ohia. Wo shi oba no wan san de aso wa yera wo. Nkezi. They say what say. Me susu sa. Tim ba bia me du me. Mogabi no na say. Mogabi say to ba bia ho to. To ba bia ho to pa. Na what me bo ho to. Wo say. Ho to. Fa ba bi de ya fa ba. Any twaso Yes. Obi say aware to say de otu baby na wakosere obi say omla meboa na edi usika no no so baaye no wakwa akofa ne nan fofo like obewo na je say omubebo abla usu sana tie everybody na nkopo Nkezi pa. Emani wi ase amema amubebro masa Se muni mo banga ye say lumba bo anyum no ya kan abrabo ho ye haye Baby e be de bia. Bia kan abrabo ho ha e na de bia so bonyo no. Bonyo no ta. Anti mo fa le sa. Me kan say me hwehwe say time bia me na ba ha me a mane how. Oh me say time bia wa ready. Me nim say time bia. Na ko no say me mpie. Ma ya so oba bia so opekunu so sori o hyedem. Is be da bia hu ho fa. Oh say bia na ye kan we do mo fa inimla application. Bra de o so hunu me a ko me TikTok account ma. Ubo hu me wo bo bunu ni ba ubo hu me o. Ubo hu ma ho fa nyina o ya da me anu abam die. Be matense. Na do ho de kan wo ma. What does that come on, Mama? Who say, oh, Hattie, the Biana because I'm rich. Oh, down for Tete. Oh, I can see the whole family. Oh, I found a friend and what they come home, Mama. Sassay. And also calling TikTok. Oh, qua, with your bubble man is all. You won't be a fan as now it's gonna, oh, no, say by Ozian Penny. Oh, what did you be on fancy right? Actually, what do you welcome DM? Juni Mugabe. One minute, come in and a chairman. Come in, Sama, I say, AB and Ibe will say, Ben Martin, Obaa, Messi no court. Obaa, we. Messi no court. Obaa, we. On a 2 weeks. 7 minutes. When we say, Ben, be a Sabi, take a scene and put this in the foot. Obaa, anyone. I also Vanessa. And I think it was one. Many guys could have Hana. What you are telling me, Mr. Chell, Mobile Chell.
Oh yeah, you know. I was out for as when it's sama. Ye ni nyan do pa. Was say was into the tintin ni tete mo. What the FBI so ntenta so kra bia na KATAKYIefm sisi. What the Obaa hanum sisi ya. Ma bati ba pa nye ize. Me so me peja na de kra na aso almost me me kase do no ma ja. Okay. O de me da peja be 1 month me ba wa album. Okay, bi aso ni taste. We are not time wa kra no sisi ya. Afia KATAKYIE ni 90.9 FM. Kama me enkomo ena yatena se a ye de ebra wo. Mpa choji akonya sansen. Sema ya ye de bra wo no. Bi ede ebi ya wete a na ewra ho yesa esi bibia wo ne mre anije wo ne mre areho wo ne mre sa na program yakoye ensem ni bi wo ho e ba ya na ye ni age ebi wo ho e ba ya na aboto ebi wo ho no ma sa live enti me pa cha me bobo no ade ne so edi amount eno echi na ye de ne edi no ato aso eno aye maame abesiri wa maame kwan du edi su ene areho na eba ha na wo be chiri ma kire ye se wone na se enete na de te ne se ne baba ma ena ne baba ma na Nigeria ena wo kana asemi ewiase oba Nyankopon che ne baba akopɛ bema bema ono so ebebo bra wayire ne ho ware yesi fie o si fie ni wie na that time no na ma me we kura se okofa ne betena fie a wo si ye ni mu wo kumase ha no baabi na fofie anto ata ene yesi wadware abamu aseden ena pche se papa yi de efri mu chese Nyankopon to ne nsa ye de frɛ no na chese abeka maame abrewai ene na ase ene omutifie na mami kwan du kire mo o kire se ayakayaka de ene enyenyan de a chese ne nasi edine namu no ekura de no wo se onka o se wan de emfa ne ho efie ho a wote wo na asi wo nu aduane emma ni bi ni empo wakoto nnuane abegu se bi emu ana abayere wo de ne nsa eso mafa bi anu adi no de ne ngaw chese wo ta ne ni ankasa ono ankasa ne na nanom kra mpo no wa se watutu nsam agunkra ya somo osomo omo nye de omo nko otene baabi wa fa ne saa afedie de ebekwa akotwa nyina ne se em se na ase ne ye ne saa ne nyina no nse maami ebe ya ne ya amwa kra ne se wo ko ba to hu se maami ne so aba asetena bibia ne ho de be ya maami ya kire se ebe ya maami ya enti ene wanya pie mu aka se maami enu wukunu uba na mebe wawe no ena japade nsusu a uhu ni se efie a wutimu ya waye kunkwa me ta wani bi a wose wonko no se uba na film no abeya mme ene wonanom ye de wunimu baabi a enti no mebo mani totoro no na chese wayi woniema every day se ene he na wokoda abontin wokoye den yo me de menye den me mfa ho enti mi tu ni tintini ni tete me na ne se ma mi se na se ba ne se wo ye de wo tu no ma me kwandi zu woni eta na hwebe nkum ni fa woni baabi ya de wo kwere ya se anu wote ya ne be fa no ekule se na wo kota ho wa abrewa edi no busu ani bia ni ho oni ni kunu ne kokodo ye ni kunu no so aba ne hwe na ho baba akopɔ obewo no no so afirim enti na wo kɔ na asam na ni akoye nyan na maame kwan du de bedan na eja ye didi ho nkɔma na frɛfo binom ne abadwafo ase ada bi se maame no ase no enra kyere no bo kyere se ye friend Alice sa na kyere se enie mo ho sambe na wo ye no bo maame a enka be de wo be ye ne sa na enti no enra nkezi kan ase bi wa no se wasi se maame ni so emu se bone nasenet etepa tinra nya no ene naseba na ka no so akire ni diem wase maame na se mo se me na se mo no ede aye ani ye nyina mpo ka se yetie maame maame se nasebe ka nasebwa se nasese wonu aduane kura omma no wase nase tena de papa wase nase tena ede papa bibia no no alise ma na ase de eye ne fe wase aduane na nase so wonu a oboa wase ma no ese ene nam e ka kire nkrofo so ono alise no ene ku ene ba enti alise
since one radio no mama me bia me nya den me ni wa mana ne ato aso be na watch mama to no so design no aduane na me ma woni de ene me ne to so nkoye de emma to ase me ne ye bia ni si ya o ye wo fam no ka se mama se me no na tifi ha no de abre we kura mpo ba ha no se ma no na sa wo te ho ma e de na nipa be kenti se sa ana de na beda sa na ye na didi a se be ya wo betena ha na se me ye bi me no aduane na ma obi na se wunni na ase wo ye sa dia tu obi mpo na se bia me ya de na se bia ana mi ti ne ma bia me bibi na ma nye bia ma nipa na ka bia me ta oni ejale se maame nizu entina wo ka sa ye de chire me no ni tirimu da se bia obeden obeyesa na che se ale so de abeto so de ka se udu sa stage na no mo koye den omo akoye ahomete ti na na ebetwa ni se ale se won ka sa anu min ka na ye maame na eni ye bia wo ye ntina ma ono so ya ye den wa ka sa se bia me ni ye mbe eno ono aduan no ma ni bia bi na e bi ono ni bia na we ti ye na se sa wa dia ye na wa be de ebe kasa wo de wa entina ya no wa den wanya ne abo nti ale se won kansa se eno no afi na ye de no ebe to aso na ena ye bra ye a ye be di ne ho nkomo yo se efe no Kwame Buadu bedu yes Kwame bedu na bra Kwame eba ya wo se woni oba bi esan emfinhyi anwotwe nie 8 good years woni ne netie onye ne ho ade bet say bia omo a omu nhye den ni mu o masepa yie ni kwado hu omo abeka se bi omo ayeden omo ware bet mpena twe abusua nimu ena be ma nso abusua ayeden enimu tinansan ena yenua be ma ise wo ya adwen se ewia so fa ade folder wunya asam ade folder nti wo be he nanka wakofie akoye Obaa Hega yes osene ne yere ne de Hega obekofie ne wakoye Hega ho ade na ofa asa adwe no wo ye se obedi kan akofie ne maame ene ne papa ne na busua kakra no ade akoto wo manim se afedie abrewa yipma kwan mo pese okọ Hega busuam ekotua ne tinsama na busua na wase nyankopon anum ni cause ono kula no I think say bia na ayese eye mpena twe nti no ose na adwen ma ade bi so ono Hega etena mfinhia enwotwe ne no Hega enka nkyere ne se bra Kwame busumi we die me bra ayeden apa ho da na chese mfinhia enwotwe ni a woni Hega ayeden atena no Hega emfa afuro enso mo te se Obaa ne be mo te se awarefo mo ye de awarefo de enti wase ono kula na adwen ye dem ma aso sa se jampena twe mu de bi mu kura se kura bi ono kula be ma onye ready se bi a opebe bi ana se bibi se enti wa adwen ye de enkoso tu wase wakọ ne maame ne papa ho kohia omo ne omo kwa akodi nkomo sa afede ene wo pese wakọ ekoye Hega ho ade no ena ne maame ne papa ba bebusa nsa nyanyam bi Obaa no wone nete no moa na mo decide say munwo ekopem se mo be ware ana ena Kwame yesi no so papa ne maame da bi o ena o se ne maame se bisa ne se na nyam bia ni nyina se me ne wo me ba no me ni wo di nkomo we ya ena ma kwan a wo so pese wutuo ne ntina me anyasa me fefe wonse mi bisa because ni nyina ka ho ene ma awawe agina me mpese bi abekọ awawe na echi ne bi no akoye problem e di amount wo anyam bia wafa flo ena e bia mo mpenti no maye guda na wose da bi enso gene me kanchele ne da se wanyam anase bibia etesa ena o chese ne maame ene ne papa ma na adwen ba besi so se ene na geyi wujidi se wo ware na wo ba wuni because emfinhia aduas nwotwe 8 years na wone wo ba atena
o me kan che o say bia menyam ene bia nyinsen so bi mai na mumie no decide say mompe enti bia mu yi ana se bibia te senti wana ye bra yi so etna ase no wadwun se ya mpo asema me maame so me papa yi kan so no ya asemu na mi hu bibia asa obeso me na atena ache enti na che se awo no na ana se Obaa no na ayede na afa ne ho adwen ana se bibi ete saa na se ete saa na so meka bibi ya saa nkyere me dia ene na wese mi hu de meye na chese omo mbeboa me so ye den eboa me ti ya bra kwa me se na adwen eba aso saa no na okọ ofie na one ne yere ekotena no mu odwen obusa like wo fa akwati kwan bi na o hye da bisa ne yere no se bia wane ne tena wa fa na chi ayi nyinsan bi agu ana ni nyina mu wose Obaa ne se da bi nto okototo Obaa na no no hu so Obaa no so mfa na chi enyi nyinsan bia one ne tena so nyinsan bia so nye den emma ye nyem bia fa ma chi family planning bia na Obaa so Obaa se da bi na bra kwa me so sa akobo ne maame ne papa ma ne so akototo Obaa na no wansha dance ni pibia o yese nkomodie ne ade ti bra kwa me nkomo tintini ni tietie nyina ne se wo se o maame se Obaa we one ne tena 100 years kola mpa enya ade a eba bebe mu enti so wo ti sika akwa ye ne ho ade de wono o maame ene ne papa o mo ntena ho emmo ne bei enko ti sika nko ye sa Obaa we ho ade enti no enya ade amo be pene ama wa resa wo be no ena chese abeye bra yi adwundwin bebre no so ba yi nsuso no mene ne tena ye wonya me boni o ne mpo asem we kula mpo no san ena metimi akọ gina obeye nim aka chense me no watena 8 years ne dru se bra me ba be ware die me nware me kwa akọ Obaa foforo enja sam no onka ne sen anamo ben na wontuo ena beto be ya kuma so mpo be impo de becha ne pe o de becha ne dampo ana ade a maame so no papa ka no so ya mpa because okwa warin sisi ya na sa wo so amamu a eno so no ebekwa akoye de ebekwa akoye nsempi sese no aya tete e de ama no nsempi won hu de won nti wo de abeda ye se eja ye bobo ho na sa adwenkyire bi e wo honom na se ye de bema na mo bi wo ho na se ye de bema no na se wo betu a ye nhwe na ye moa no enti ye bra Kwame Badu ye nasem a wode ba ena no pay eni enti nkezi mo wad asemo ye nkezi we ase no ho ye obu ho a obetimi no watena mfie bebre nanso bia na bibi caution mark bi anase problem bi ehye baabi okay ebetimi abase Obaa no wo problem bi wo bema ne ho a bema ne nsesam firi ho a eye ne dene so obeka kire bema no na bema na sesa nti bia wa ye na dwene se won wo ma bema no bia Obaa no na ye na Obaa no na wa ye na dwene sa because a de be ntine Obaa me no watena emfie pore nwotwe na nyinsen ba akokora man ya kan se bia Fatima okay ngezi yenya bi wo wo de yanko ye be kan wasem Fatima na wo hu za Fatima akora de kasa mitio enti bia na question mark bi ya ho a ehye tokurum ba bia be ma nunu no onunu Obaa no wo musabusa no okay musabusa na obetimi aka adekode e wo kwa anti ompese obawo okay 2 Obaa hi wa ye family planning ana wonye family planning or say o question obusa na because me bisa no o say ne maame ne papa ma na adwen e ba asosa no nti okototo like oyekoya ne se nkomodiem ze ebia we bibi say the same according to us Obaa no ba ne say Obaa no na e kan o so Obaa nse onye bi one ne tena onye bibia ete saada
betimi abase de me kan betimi abase bia na baahe bibi wo ho a o mpeso obeka okay de to so biu emfie maako enwoche Obaa ne be ma atena e ma da na nyinsen metom ne ya ka se bia nyinsen betom ya nye ya asai ana ya akra ne ya decide se ye mpenti no ho nti bia yigu ana bi se na baahe so wo kwa akọfa ne na baahe ni obi atena da ana baahe ni obi antena da ho so wo si yehu okay what you say because bia na baahe ni bi tena obi tena ye bikura wakoyi nyinsen agu pan ana so betim di problem ay den aba so what you say okay na problem ne ye se ye betu kwa mefode a ene ne ye beka a kire ne se ban so onim problem bi ade a be ma ba ho ba boso miensa na se nyinsen be ba nyinsen aba ene be wo na wi a 8 months 8 years kwa boso na boso miensa na me bo se ban ya ka je nzo problem bi ana on kind there but to say there ka so many dance e twa bi ho no de dance me ka se so ma ka bo no ne me ka se ban ka se o problem bi what you say se ban so o problem bi dia na o be ka se bia o ka kire me se bia wanya problem bi ba yi wa wode no ba no kula me ba for now no de ono no say one thing me mistake ba ko so we say ma omo ehun ni say futuo ni e de ma one thing say Obaa yi mo ma dwene na esi amode kan Obaa ko no problem I don't think so onim because mo call hospital aware na e mpena change am say mo me enu nyina ma dwene ma so say awo afa na mo be wa na wo maame no papa nso atena dwun se Obaa no Obaa atena 8 years Obaa mfa nyin se mele wo dan ti dwene ho ye ansa na waware no enti be ma no ene baahe emfa dwene se si bia ye pese ye ware na bia se ni me maame mo ye den eka enti yen nyin sen enti ho ne se bibi wo ho a ban beka because yes pa bibi pa haban kura ne be pusa yi opusa haban na wote den kan za da ben opusu nunum a na wote ne kankan wote ase nti ompusu nunum na yenhwe ade because ade be ya ne se Obaa ne be ma atena mfie nwoche na ye be ware na bibi nti aware ye himma so Obaa no kra den success Obaa sa atem so 22 as say o say or 30 years time bebre so then time so 28 as say o konanim what you say ma so dey must spy what you say man is sparring date said them years so but mind bi wo ho bi wo mo pa bi ko mi say minya 60 years kura mpe 18 mi so what you say nti ye wade bo ho a ha adwen e wo fa ba bi nti omonko hospital so nko cheke se problem bi ya ho a na ne me mu bank ezibi he ba kre ne kekura maboa mo ama awo na ayeden aba eba mo to abadi a mutimi ware den ma ne yeye so what ya se nti sesi a ne de maame no mu ntieti a break kakra se omo pesa ware ne ba so a omunya abotre na omumma baahe bre se bia boso me miensan yemfa hunu se bia wanyi nsan na afi yemu se wonya bonyini okay se uka sana Obaa be me ne maame ne papa o ya sa no mo pese so omo no de se wo ye bonyini ana bia wonwo ene me gusa se baahe di kan kofa bi Obaa fufuru bi ne tenaye ansa na wo ne Obaa we betena na okay because your Obaa o betimi anyin se bia ne maya abrem no wakwa akoye DNC sa DNC no betimi affect bia wo hu bio okay bi wo ho a wo de no ba bi eka ana bi kra wo no amu betimi ka kire ne se bia wo hu bio what you say back sente sa dia okay say sansem we nti ne yesinka ya hia omo ye den e wa ha because wa ha ye bebusa we am wa den wa ya no Mame wo problem bi bia da bi ni problem bia so hu ne nyina ya den ya hunu bi
ebetim so kura ba say kwa me wo low sperm count e bi ane nkwamo anya adwuma yes e won so no so betim a create problem Mame ne papa yi mo se mo accuse wo be na be ma no ba nkwa na ewo me ka say e bi a wo wensan kakra asem kan o adwenkyere e bi a wo wensan kakra so wo wensan kakra ana wonim niema bi nunom kora no a enso betim di problem ayeden aba be ma na side ena ndamu yare enso so ba omienu nyina so obia betima anya problem wo nya den emma bisukura me ka say na Obaa so san obi a fibroid bi eno so ni nyina timi create problem nti eba wo ho nsensem de a eye bebre betimi afiri wo be me ya wo Mame en na mumum kura mpom kwa wo kwa me kura o de o Mame no papa adentina o mabusa omuye ba say do ba no kwa na mo de mani eba say ya na we yemfa sa kwanya we suntu awofo bi mo fo say ya na bede bani akose ba kwa so no ba ko fo so no omunja sa ade okay omunja sa ade eye no mo bai ene masi e bi amako hospital because of me ba me ntwa no because of asema okay nti me bisa ne se ono kwa me no musa an se wo ba wo baby o se woni ba wo baby ya na musa se ba no so ba ba omunyi no bi ani ba wo baby ya nti betima ba se problem ti se ye won the fault ni free na nti no mo de kwa kwahye nti Mame yebetu awofo bia problem we ebi aba omo so ne se mbetimi amoma awofo no momma wo mo nko cheke mpakora amo nka be ho na ho ne be nko hospital nko hospital na nko cheke na hunu se efiri ho ba he ho atu ho anamon efiri be mienu nyina ho atu ho anamon mi se anka ezibi obono ni ba nko ansa ni ba moko cheke na hunya report kire se bia munni problem na ba ne ma kumba mitimi aboa mo okay ama ho anya ba kama atomo na so oti ase enti bibi se no awofo ni nya abotre na ye hwehwem ke ye ni baba ni be se ba hwehwem awo ne ba ne ma ndi bia se dia no mo do ma se ma ne se Obaa ne be ma atna 8 years na nyin se ba akokora ma mu ni de ba ko be wo problem adwuma wo ho na ba ko be wo problem na me problem ne say si Mame Obaa Mame ene ne papa mo de mani ana akosi Obaa so nso bi aban ni problem mo ba ne de mo nyiwa because Obaa nkwa mo bi da 0 ena ma susu nkosu ato bi so ho a 0 what you say nti e 0 a ye wadura ye ba ye betimi di aboa awo beba okay what you say nti sesi a de ho ade ye ne de omunya abotere ena afi so se be ka se be ma ne nware ne so de ene so omunya abotere wo ho kakra meka no me da se wo ho Mugabi Afia asemi say na so obe now say be ma no amata for how many years 8 years 8 years nyin se bia memu nti be ma na na adwe se okoye Obaa ho ade na okobo ne Mame ne papa ma ne na omo ma na adwe asisu se na wo motena emfie nwatwe ne Obaa no de nyin se abla oda o si ma no so waka asem o papa makasa o mi hu bi sa ada nti Obaa yi wo ya sure se Obaa wunie wontutu wo hu mpomlika ya enti o mama na adwen abaso ti focus mbi si e be so ankese o ma okay penyu so due mante okay Mame ne grania to fuma che fie nwatwe yes ese ba ese ko so fazo ni free me no trem fie nwatwe ento mu kana ka ka bi kura da unti ni kire se me wale wi abe wa mame me ma na wale ma nku ma ne hale ho okay me se me no twempna me no twempna me se bi wa wodada na se ni mu wa fe ne betena na me no atwempna aboso me nan onyi nsan kura da ade obenya ni kakra me ka se na de se he ya se e se betum e ma no sa aba me ma aboso me nan aboso me num me no sa at least onso so what I say onso e bet na from Mame ni bi amana yi wo ma de ba kwa ya na se unu se ya na eje man to kwa ba ya na yini ade ba kwa e paso no yire nam na o yire nwe no bi be so kire obi be so ka kire wo se o yire nwe ti wa wo yire na mu hu se o yire onwe o je sa to ko be na wo ku ade ba kwa so kura tan se nipa na o ka se ade na wo ye na wo so kura me he Obaa bi ma o side part so Obaa mi san ena emu obi otimi so hwe wo o ade ya bu fisem ade ya na ya no to be fia ti Mame kan che me nua kwa me bedu se
awalewe kwa mwana onyai efie nwotwe kare ba go kare efie nwotwe kwa wona na ba kokora firi mu a kanya hwiu na se yan hwa de ba me ba mo ga me ba unsa sa na me ka unsa ye mpena twe ana e wo minim sa twe ye dia wale fo ye minim that nya no ho ade no wo ho se no oba no question ana be ma no so question me ga se me efie nwotwe ya tena efie nwotwe ye wo yanke ba nya efie nso ema ye wo secret bio oba betimi a decide se be ma we me ne wo anya oba usa wo ba ko kontem na ma me ye ho ade se nya fa be I am pena twenti ba da bia me consider ne kakra ne se wono kwa me se wa hyeda ne ma me mama na adwen ba so wa hyeda fa kwati kwan bi atoto oba na no bet mimi on ka secret bi wo a on ka se bia me ana ma hyeda na bia me ye bi oba fe bibi wo won ka na bibi na won ka de ntina bibi wo won ka nti ele te bibi wo won ana na so ni ba mate uni bi ana na oni ba mate na wo problem on kan me is the problem says problem solve wo problem beti me abo na ya solve afrio na mro na tie ebi kura mpo asa ye ka ebi kura me be ma no se de nkezi ga me bia me kwa mo na ntimi nyi ze oba na so ate na etampa no ayi ma pe bibia ye na wo de to se ye twempna ye nwale ye nti na wo ne me mu na ne oboa mimi pa che se ma wo ade bi se so ka se unse mpena twe mu no ene na bibi akwa ye bibi nka wo twempna obi a expect se o be wo je se wa ware enti e bi oba no we si na adwin pisa me nware ya wo nware me 20 years kula bet on can trust me ka se kwa family planning bi bet on can trust na me kan he ofa do ba on kan trust nti wo tena wale wo se me no wo tena wale ase 10 years 20 years na me nya ho ade anwo no unu za wo ye me one abasa no be ma no ho time mama o se bia be obetna ka se be 10 years and e bia be ma we me ne tena be 5 years na 5 years ne so no me family plan ese no edu 5 years no onko ware me a me na so oba no be se be ma no so ye ne ho ade ntama and on kan se miura ana se mesi kwa me be na be me ho ade e ma be ma ne na ne ho so se ahogwa bi kana e bia na be ma no kwa ho bo enso ya obommo dia bo no so wa ye ne intention na ko ye ho ade na wo so o twen ama ko pimi se ono na ho bo be so na ho bo no be so na ye mfie du na chi na sala me sa no asa ba be tene se ma se bi awodo ba na ma eno so be ye mfie miensa mfie du miensa ni ya ngo ba na ni ba empra 20 on the off empra 20 ni ba na wo sa de na me asa pe ba nka aware no eno ti ameka te bia na wo sa na wo ka se bia na be ma na ho bo anso ye no e be twa na kure e bia na be me na ho bo anso ye eno ti na wo ja fe a ho bo na so no wo so ye wa so wo na ho bo fe a ho bo na so mfie du enwatwe no ni asa be tena mfie miensa asa ka ho mienu mfie du na me ka say mo twempa na mo bia be 20 years de se mo nya mfie du no de no twede no be na ma wo ba panyi ani awode be na mo be he mo ba media de bia meka me say enye ohia anu adu ani awo oni se o de be mate na ne se be ma no do ni fi akoma ma awo ne ba awo ema obafia na yoni na kande ana akọ obafia na me ne be nipa na se na me ntoma na ni bi o obafia na me ne be nipa ti obafa he na wahwe na me odu ne obedi odebesi obi so on sabe pepe mami ka zem twe nyame on so obaye ba ko ode ba ko sika so on sa meka uye mienu a ode mienu sika so botum mai me so ode bien sika be so botum enya won because they are okay obi wo hono ma won shut down o ma be 5 won shut down ho adwuma bia wo yes e di entia wo akwa wo check you pay kula apa wo so ye adwuma akwa wo check you pay awo je a na ne baba toto ho enu amu na mu didi da bia afre enu amu na nkura yi ko school wo check kula nka bia pay no ntimi hwe mo na awo je enso so no ya na enwanwo akamba ga se banya asem e fa ngongo he ya Ampaafo de te ne se se ye ka se di enu achi aho nko bia because ya na obu wo ho a oniska ono nko an nam ono nko an nam o okay nso na ho kire no nti di ono so awo so nka sen okay e bia wo ye onya adwuma obi susu awo onya adwuma omienu ho na wo so ka se na ho kire no what you say na e bia na me ma se ma me be kan se e bia na be ma kwa me oburu oba no eno nso e obo na eno nso so betimi nkezi wo no ma no
okay what can cause say bia banana decide say what ya say bia won ti ahongono so woni bibi ya ka na meti ase wontimi no bi ntwem plan fie nwotwe ehu nipa na week ones o we na kwaya say nkezi me no what 8 years enti me no wosim to kakra bra oh send there ye den ya nipa nde nkezi we woni mame ka na kura nche kwa me hwe man nya na dress fashion enti me say onya oba no wadenti no oba na bezo be wo there is nothing new hidden under the sun say we are be no efoforo ade bi no obi nsi da hwe me oba me no twempena meka cho so ye be wo na an ye be wo ye nwa ye no so just o ko bi so oba no there be on say e me give you make say ebias ebia wo dwuma de bi so bia ukosuku bi ebia be so yesi bi so ke bia me we school na ebia time say na my ma adwe say na me so wa dia to sisi majatu eno sande mo bia mu ye bibia na me dia boa yerim je ye ba we de ye twempre ye ni hu nkomo ye ka hwe eno an say ati ye da sole no pa na wotwe ye be fe ho ba nyansa na ni na mfe nwotwe obla krampa ho da mi bi da on kan jam say mi wura bosu mi we de me bla krampa ho me so ma dwen ma me hu so ntino me so mu sa nyina ma dwen sa na me ka kwaya mpana na so ya me be ko na mo kaba mo ta fei na na ba me hu so be se wan ni so ti ba ko ware ni e be bo onu kro woti ba bi no ti chichichiri no ehun se sei ma me fo ndo mo ya mo check you what you say onu kro woti chichichiri no ehun se enfie nwotwe me bai ani ase mesi atena ti ga wo de o ma tena enfie me nsa kra ko mba anya enfie ba ko ba enfie nwotwe ni kura na de na ka kire wo so what you say ma hu de mo kire ni nyina wo de yam se no kwame no ba oba ye nyina ne se wo de yam fa ne se because se ade de original ne se wo Mame no papa se oba ne nwo enti wo de se no yam fa ne se me ba me nsi ne pese ba ahen me wo de enti kwame ni problem bia yes minimum de wo kan na mfa to ho na na me enti na mbebisa sa asem we no enti no kwame ni problem ne se wo no oba na tena 8 years se yam pampo se bibi techema wo ba no asembisa na me bebisa o ye ntimi conclude say bia because na me di kan mon ko check up o mon ko ye me ehu ba ya asem kana me se kwame na asembisa na asem o de ba ye ni se ya mpampo se oba ni ntimi nwokula we ni wiase a oba one na tena emfie nwotwe ba ne nye ne bone embo oba no kwa ho kire mu kula ampo o ye oba apa kwame ni di ne ho adanse and because of se awonti no wonja sab obey wonja na chiridie ana se asem we kura no nko so wo ye wonyini ma kura bi dabi awonti wonyini ma na wanyina ma so aba ma okwa amezo menya ba wo wiase ana on se yo bibi se bi a wa ware ban wo ware no no awoma ana bi a makoye check up aye bibia yes wo ba hinti me ho ene de ne wo bebusa sa asem wi ya asem ni yo mini esenti na me so mi bisa se sa kwame ne nkoma wode baaye no no me bacha kwame ene oba ya se omo ye defo omo ye like omo te empena badabi omo ye defo omo ye so omo ye Ghan Ghana ha so omo ye Ghana ha omo firi kwedi bua ena ye Ghana so ye de mna na ye adwuma e bua ena Ghana mna chense so no betira abosumi nsia na onya ne ho ade automatically ye oyere agapade kwa timani bi enti se kwame ni anya mpra twa no mutwe bi mu omo ya fo ne bombro akase kawa ebe se wo mo na aya dance die omo ya wale fo enti ye mo mu se ya wale no ma wale no and you want a problem ni wo enti bi no bi ka che enti se Ghan ne nwa so what I say kwame ho kwan se afeina kwame ni si ho no eti afeina kwame ni ede aba no se me yira me ni tire ni onye de onwo eti afeina se kwame odo bia oba kira ide a kira ge ho enti se ho no kwame eto ni fanisa kwame mo afeina enti sa me ni wosa kwame zoom ya tena aburo mfi amboso me ya wale mfansa aware anisa aware anisa afeina me ba je to se ene me yiri awon ba na me to se me ba boso na me ba ma me ka me de wi ada wo kan waka afeina se me ba boso me ne me yira tena fi nso onwo to se me se de ekwan bia ma so ma me yiri wo bia ma me de me yire wo eno na kwame enti me nyina yire ne ma na ka hu se nya wiase nipa nyina so na ba wiase ba wo yo e ba wo yi bia ya nde onwo da eno ta me enu ta me
ka se kwa menim so be wana se wo mu enti afi na me be ba so adi wachi na ma pre se afi de me he so be wo a enti se me di pusu na wa anwo anu sa wo ba na nye dey e ma ju be dey enti me bo e kwan kura se me force me bo e ma nyi se ne ba no me bo ma na ama na fi ba hu sa nye dey ama na me ni wo tena se e ye se ya me ni wo oh okay e ba ko do awon de hu sa afi de awon no na wa ba na ma ye nwale wi a me kwa ko yede me kwa ko dobti obi me no beka o ene me ko po obi ne ho abonti na je oba na hwe na na e ye tse am no be ye woni tuma na me ye wan yan tuma obi me ko no bi na fe de se ye fe ne se anti ase nya adwuma ni aguru no bi akọ ne ba bi e se na anana enye nkofo mani eni encha ye o mana okay ene obese obi wo oni ba okocho no akofo bi ba no na ba tira wa hwe na won so di o mu na ye nipa enti enti se na no mi no be ye enti afen na me no tira mbesa me show si kapetia na me ma me hu sa ba ye o mu ame no makasa ma me da bi o e ba na sa wor ba na ma mi wan so enti sa enti ne ma babo so ne ma di wachi enti afen de me pusu na fe de ba na ma eno na me aso kurupa no be wo chenwo ho no ene sa me tweme ho se de den kezi kan ehi bia na me opa o yes o ya come in kase o ya oba ye boafo me ti wo be di sa wo a wo mu achi no fa wo bia akọ no ma ko na ko wo bi be wo ma no obetete o de bi oba fia so de enye possible enti ye se na me na me yire no oba odo ni grandma odo ni se me ne wa sa me hwa wa ebi no sa me hwa wa ti se de ne be ni atena se akua unu sa wo ba na ma ye ko ado to bo chodo nso ni emehwe no o ti ase afan ana se bia menko no nko wo na eje wo ba na hwe na an obi bra ene se be ko fo bo chodo nso mde ene nka unu obi wo won tenka me je me ba hwe na e pema de ana se woni ene sa de pempe nipa ne betwe kura ene ye fo bo chodo akora bi ni en apete no en ti ase mem ko gwanto je ameti onu me kasa ma je atum ye oba mo be kasa da bi ene wo ja wako sa me do na be hwe mo na wo de bo me mama bra boko ya me ndia wo ati kasa se o mu ntimi ja wo mako dabi Afia and the ensi na ubedi se nipa no muntia bako fa obi a wo wo dabi na chile se oba bedi wani eno de me nya sanfo so anu brada dabi obi na be obi na be wo ye Sarah nya fesi asa no wo ebi asa Sarah de ni bi ebi oduru na be wo mimini dabi eno de Afia me medi a wo achi emma de pa me mehwere dabi okay nti wo de oba we ataso because of oba ni good awo ye oba bi o mu wa hu chile mu ne twempena chese wa tawachi a afede wo se wonwu ntime ye de mi jawo na nka ezi se mpo ma mi sa wo so question se wo de fa ho se wo na wo ye oba on na wo ne be ma atu anamo sa mfie nwotwe afede wa be hu se wonwo munyina amaje atum amfato ho na me de yo se makọ hospital makọ ebibia ye sesese awo ye oba ese wonwo enti wukuna ne wa ba betena sese de mugabe ye de kana die na wo be kase bia die enhyehyeye na wo de be wo be kase be ma ni nyai wo na wonko ana se die asambe na wo be ka fa wo sha oba issue Ampaafo de tie ne se oba de bibisa unti men kan tren se wonya wonko nunka dabi sa open na wonenete nti wonenete ne de e wasa mo hwekwan ambefa so awon beba nti mo ye de mbetimi bia na se store awon mmade a ma ba ma no kwan onko ware foforo na se foforo na nwode a na fe ma wu se be ma no e problem aha nti anu nti na aware mienu babia ni ho esi hu kwan wo kan ye se wonye nokore ni nipa mpe na se nipa pe nokore de a nka asembu aya na yetiti ese ka ti akon what you say nti se omo ye de ombetimi bia na se still de etia na etie de a ene na akwanya wo ho se be ma na timi kofa ba foforo na de ba ko ewo mu ne se yobu wo ho a okofa foforo no a na we no so o create problem sanse sa adwene ni tirim te se de dan na wo kan se ye wo ya na mudi ya e ya adwene bi a be ka mo adwene ho an kan yo nyama we ya de aba na nka Ghana de ya mamre mu nyina ba bia ni ho a wo kire aware mienu ne miensa what you say okay ye wa nsore bibire kura ho a me modin bi mu ware mienu ne miensa what you say
nti eba na saa de am se ba bi ebekọ akọwie no aha bi so kura ho na yesunsun mu asem eno nso so ni nyina no ho pomasi brede ya ho nti me kakra maka okay abusia kama me ewo Katakyiefm 90.9 na yedi enkomo ye fe na wa join ye ni a enkomo a yedi nyina ase ne se ye bra kwa me bedu ye na wode na asema beda ye so ba wone na atena mfie nwotwe afi no we decide say opeso okọ ba ifie na okoye ne ho ade enti onya asa adwen na ese ono maame ene na busua edwe ne ho ehọ na ne maame ne papa ebe ma na adwen si so se na wo ba ya wo kwa akoye ne ho ade wone na atena 8 years wode nyinsen ya bele woda wabo amane se wonyem da ni bra apa ho da ina kwa me beka se da bi o yi maame papa mo so maka asem mo ma adwe kura nya de emma so ehọ ena o maame no papa se ne ye ka akire wo yamma wo mfa wo nsa enkoto se bia bere waduane mu nwie wonya do nsa kotum dia wo po wo mpo be den wo bedi we wonya nware no mpena twe enti ni ya bo kokko se ba woni na tena 8 years a nyinsen emma mu de hwe nche se obey den wo ba wonti yamma wo kwan emma wo nware saa obey kwa msususu wo suro ne yam hyehye no obey woni na tena 8 years wasani mre bebre enti sei na wo koka akire obey sempo me no watena 8 years a wo nwu ye enti no mi jai wa eden esi wo no obey mpo beje ne sen no no kro obeka ne sen enti sei no etwentwe no kwa me bo kwa me a wo hu se wo twa fa ne maame mo so akwakoye oba ne ho ade na ono nso so a won hu sene o si akoka so ba say wonim se me no watena 8 years because obey na ho kire bere mu nyina obey ta na chi enti no won hu se na o si akoka gen se oba wonim se me no watena 8 years won hu nti mpese me jai wusi ho mpo na bia me pempata bi ye de ede ma wo ohun ni se wo yesa woni ge ye ani ni yiye enti se won hu ne wonya nkasa obey so osuro se wo akwa ware ni ne mpane ampa na wo yi bi susu anye den ankwa ba nti kwa me so wo hu anamon a se ontu ne maame ne papa ma na adwen ba sa asem yi su nti no ene se wo de abedan ye se ye mfa ni di nkomo na afrefo so mem na obi wa adwen bia ode be ma no a na ontu sa anamon na se die woda won na okokata so a otitwa saa ohune onye ehun komo na ye di ko Facebook, YouTube, and TikTok dwumadie obenye bi ahye kene benadaroment si sabe de ye kwa akogye aboafo nkrato ba ye beto aso na wonso wabem de wadwenkyere aba mugabi Afia medasia ye open natural royal pub e ba cha ho ene ye ko peduane adi pa cha ho se fufu banku abeti adi ehu ene ne yakeka ho nyina no prenatal royal pub both local in continental city na no prenatal royal pub ebe mo bi na bibia kama pa omo akrofrom me ba cha ho se open chire mo bet na friend penny for 0557 115225 0557 115225 for prenatal for penny for no mama James Star Hotel and I make come for the amount me ba cha omo luxury rooms awodo bebre me ba cha ba na restaurant in eso me ba cha omo pool ho no sanso na conference room kese pa mo betumi ayi bibia ho pa cha James Center and so security na tight ba be fa bia no CCTV footage ni na no etwa wo ehia e James Star Hotel me ba cha bo wadin afre omo e 0243 834886 and 0541 547550 but I'm more surpassing amoaben eho ana be James A Star Hotel but what dia friend benefo no mo na bibia enya kama pa nkezi ya ba clinic ana me come for the amount me pa cho dwuma di omudi omaso ye pa koku ye from koku master me pa cho momodi ene ko sema wodi tete edupe obo se koku no ni ati afiri wodi amount me pa cho so diabetes stroke pressure ulcer me ba cho so okase ni mo bo a me ba cho oya be ma nkoma no fom ni nyina nkezi heba clinic bono ba no bomodi a ne ko maso no mo me ba cho omo atwema dida ai ewo eno mo 0555 276859 0555 276859 and 0547
499-108 frɛ NKZ here pa from pending for no more na bibia enye kama pa Mega Enterprise and I make come for the amount Mega something comes to product I will do or pay the CC of you in eyo maswe me ba power zone palazone and ebio Dr. Sablon floor cleaners I would do spirit in Mega Enterprise for MOB no team the CC of you be kama pa I'm more for community hospital one ma me ba friend pending for 0241512362 0241512362 from me guide on Babuao, na product happens to the CC of Finan, or Etumi Abuao. A Japan beauty salon, and I may come for the amount. Me pacho, Cosesi, your back, when Cosesi, no one more friend, AC Pinisita. Me pacho, wig making, acrylic in its normal news, Jones, me pacho, make up Saudi in a Japan beauty salon. I'm more ferry, I'm money a Japan house, no Abusa and Cronim, I'm a Bay for community hospital. Number 0554 389 308 0554 389 and 0553 099-312 from Mamba na bibia etumi aye kama ba God First Luxury Apartment and I make am for the amount me ba cho wonya hoho me ba cho open bibia manada ni nyina God First Luxury Apartment e ba cho omo 1 bedroom hall kitchen and washrooms ho so so you 2 bedroom hall kitchen and washrooms 3 bedrooms hall kitchen and washrooms me ba cho bedrooms are do bibia ni nyina no God First Luxury Apartment me ba cho ebiana mo be wedding engagement outdoor e ba cho ye mo konya momra God First Luxury Apartment na mama wo me ba cho queen side bed security protocol ni nyina no edi akotene e wo hono pa sanso na swimming pool enso e wo God First Luxury Apartment but you are ferry bus stop one ma e wo na obehu ye friend 0243 871655 0243 871655 for God First Luxury Apartment from Pennyfor no more na bibia enye kama pa ye kwaja arisa e wo Afia Community Hospital e free do other copy osiada hospital ejina brand eji ayare for ehwe wo mo pa eruti misro bra na Dr. Japan Dr. Prince Dr. Khan Dr. Trimasimu ehwe na bibia enye kama pa me ba cho ye wa Afia makacho me say it's a whole community ai ko ekro any achiche Afia Community Hospital ya rebia enka dem ya money monti no enya hotidi jekitua na umpiri na pede me ba say ukra insurance ya beje premier ani akesi anyina no yaje ne ahwe na bibia atumi ay kama pa number 0240176502 0240176502 and to be so omodi yanko e ma yare nku ko ne kwaji ayarisa ejapa 1000 ejapa plaza and I make am for the amount me ba cho sefie na wi open doors kama pa dia kopiem e wa ejapa plaza ne ma entire doors bulletproof ni bi ne fa ekodi juma e wo fie me ba cho sanso na 40 by 40 60 by 60 ne nyina polish na rustic tiles no tripod no me ba cho ebi e wa yaso me ba cho do bi sisin jacuzzi nyina no wo be pim ejapa tiles and ejapa plaza e be bo e ti be mo bi we e tira kwan ye wa ferry ye ben Afia Community Hospital no ai ene Katakyiefm 90.9 FM ene abrosa krum wodu wani chemo nkare kwanten pon no so a ewo Las Vegas obe ejapa plaza wo number na 0552953440 0552953440 and 0593387686 0593387686 for ejapa tas bomba ne phone no mo na na tabi asem nkan cho se promise am feel obetwam uhuma ware otwam oyare odi shebi yare fa na bra obebo me ba tsa ope uhuma ope pan bon so a obetumi ambo odima sam nkoyi musika sam nyina bra ne obese otu kwan ni nyina na na tabi owa nwa kwanta nkayo kwantem pon so na na tabi number na 0554 916493 0554 916493 and 0248303389 offer na tabi a obejo so bebo no amo akwankyere na ho so otimi adiyie ewo abrabom Big Joe Enterprise and I make for the amount. Big Joe say make just mobile phone ekura wona eni abo mobile phone lock that so no. Ase make just bra na woni free some enya no mobile phones and then one pempran dey nyina me che accessories nyina no me pa che otunton bi e wona so e Big Joe say mobile phone ekura wono fasika kuma bi so fa bra na beje phone a ope umpewe na ope de ba ni nyina Big Joe Afia nya mienza ebo akwa total filling station kunsu ozongo junction ehwa kwantan so obe Big Joe number 0245 7945556 0245 7945556 0209 5451 56 0209 5451 for Big Joe no more na be into enye kama pa Invest G Enterprise American for the amount Invest G se men show say Japan car say Korea car e diesel kwa de what wadi bra na be power batteries me pa chonya nko o rims electrics awodo nyina ye o tipper tires o rino ye o TD o sprinter me pa cho sanso na
power batteries na hodo nyina no rims ahodo nyina e obi ho me pa sports rim kama pa obepi mo University Enterprise e benya bi diama ye wa bokwa se pass e ben na KGC company limited sanso na lakisa ye ben time plaza Pima filling station e won so obehu ye 0243 799 624 0243 799 624 and 0244 60 5194 offer University for ombabo na bibia ay kama pa Master Latif Motors and Spare Parts ada romanti me Prague and menyakoto enu nti mesrawo bomodi a go down sokoto bi Master Latif me ba chere nkwan ho oto Prague a enya botra line se dia ma ye twa hiccups me ba chere tapoli na rada fabra na ense sanfa mo me ba chere nya no nko o shaft no air train bra ye beki si e dia ma engine where ben or some Prague ni na e Master Latif Motors and Spare Parts bra ne momodi na mo na won so bra beje Prague a ne fa ye adwuma me ba chere ye wo kwa Macro IBM filling station and KhanaWeb filling station no eho and I be Master Latif Motors and Spare Parts number 0542245865 0542245865 from Master Latif no more na bibia enya kama pa Master Oji wasika be direct nyina no yemfa emmedan no Master Oji se men kan say carpentry works nyina no me pa chaw ye di age no me pa chaw sofa and I will pay 2131 Saturday na be boa shoe rack wardrobe new one na side mirror ye baby the amount what panels you do they fixing na no me pa cha bebo modin atumi am obi me ba cha won pasati a MTN po na se won ma obetumi afre no e was 0559 400908 0559 400908 bomodin na frɛ no na bibia enye kama pa keke pepra ono to adanse won ma e papa na efo pa housing sheet Grade 4, 5, and 6 obi or RB roofing sheet. I'll be on ordinary nose 3 and 4 inches in ano. Or be on a suye. Head pants out when you know. Hibarus in ano. Or be on a suye. Me bacho young keep pepra. Asuen doso. Kasepanu webwalker. On the share filling station in Jenny. Traffic light and so on. Number 0243 255 309 0243 255 309 Le Pat Enterprise growth is awudo nyina eho na yekwakofa no me pacho e mo be na ba mazandwa so ewodi a ebi ne Le Pat ene na wonko me so bomodi anko biscuit awudo nyina diapers enkwale penifo de nyina no ye will be oya so e but on carry bus stop on ma on the market in the dem hwe first of Mame 0592092483 0592092483 but Le Pat Enterprise me pacho oh boy na ye provision shop no emu etumi ayema Boss about phones and electricals and I may come for the amount. Boss about some can Joe say me patch wadaroma. Open electrical appliances papa padia. A baby be a friend of Kanyano, a boss about. And you know, mobile phones are wood when and also a bill, mature accessories in so me patchinina, a boss about phones and electric cars. As some day woman, look out the boss about now tobacco or more warranty as ever Brabba Jessica, open swap, Yabama for Nina, international might not say. Number 0557 14176 0557314176 on carrier well filling station abusana in the region down flow be hunu would want shame on carrier pedi kwano so on adwo cham dra store and a di enwemhwe on sabon be hunu second one so mbashaba phones and electricals and so ewo obafia yem fancy na unim say obi ayira obi ayira nipa no de wayira okay. And the only will be near friend a dubuachi Elisha. Catch us wire. A dubuachi Elisha. No Mayra. Now I Or no de wire. The son said the voter's ID card. Ababidifia. Oh, okay. Only ID card in the day on your lie. Oh, aha. It didn't ban also. A dubuatin Elisha. Obenya fi bed Tunisia. Okay. ID card abidi how. ID card abidi voters ID card. Okay. That's 2028 on Toba. You. To momo dia na omra Katakyiefm. Ifia. Edu Boatin Elisha. Say what yen kan wayira Ghana ID card na wo say ayane de yehu no enti no bomode ne bo ewura Katakyiefm ne beje wo ID card nyesa to bibia wonim ni bia nyesa 2020 coming 2028 Elisha omra na to aba voters ID card e ba sa so a e be ha adwen ti beje wo ID card wo wayela yehu okay abusuya yeguso yatim konyam kopim se bebo du mienu ne de wadaroma
say esi hu eni enti sabe obefre na wo de wadwe nkyere aba ni aboa ye nua Kwame say wonya dan anamo be na wontu okọ be ye nim akwa ka kire ne se awuraba me ne watena 8 years wonwo enti no me pese meja wachiridie sempo na obayi ebeji asem yafa empo no kla no obesi dempo wakwa animu because see de ne mame ene ne papa ka no na kire se yampa se sisi ade adwen I think say abedwafo se won fa ne so nkoye hwehwemu because say they won't mean conclude say bia Obaa ni momu na enye de enwo awo kura yehwemu a mema mo na mo ye de mo na mo wo de ma Obaa na no wo kipi ade ayede ama wo sesi Kwame de ye de abedwafo ka ne se se mo yenu nyina mo koye nhwehwemu na mom se mo koye nhwehwemu ni wie na se nhwehwemu kire se ye Obaa yi se de ete nya de mpo se asenka ndi asenka na meka enya de mpo se bia awo nyame mani bia Kwame wo betena ho sa anase eno na Kwame se basa wo hu de wonye de wonye no endi me po acho frɛ 0594 212823 0594 212823 na onsoso efa wadwenkyere ebra na yemwa yenuen se obesi dan na awufo bi no musoso kola etoda bi aya na omo ha adwen kakra na adenti we kura de nkenuru hokra se aware de me de mi hu ni se empena twen de se bia unse nyankopon so etoda bi a empena 20 na bia onhwe a omo eba Ampaafo ho de ne nko timi asa o nko ho kra di nti na me nko tie ne se di nti na ho no me nko na se na ebi so twempena no kra anye na adwene se won nso so wo ana me kan bibia nyame asem dabi ebi abehu se omo ba ebi wo kro mbekwa omo wa ebi omo wale bosuno ya next month na afi wo ho sa de ss awofo no nko omo ye ne se ka be frɛ omo na ofrɛ omo frɛ ne ba no empra dwe de se ye expect ba bebele sa mo frɛ mo ba no mo abusa ebi asisi ba ya wo be ye no ho ade onya wo ye ndi se won wo ye wa hyeda ana won hyeda se bia ni di omo ye ye dabi se ba de be si ni pi se omo do mo se 8 years no benyin ni so betimi awo wo mo abusa Obaa be ma ni se ne bra pa ho da wa be ka cha so wonyi da ti de se be kan se ene ne nwo ansa na wa baye no ho ade na benka ne se ye hwa mo ade mfi ebi so Obaa na busua mu nso Obaa hu nwi ansa na ye no ho ade ebi wo ho sa mbede mo ho ende bebere asoro enti mi na me sia enti na ya mo wale nwi asorefo ne ta ya sa se benye wo ho ade a men ne mponna to de we ne metimi akase we kura de ni tiri ne ye ni wonya bi ye da efa kakra nti se ai aduru se ya ni mu ni wo se ba da behwe kakra so ati ase nti je so wo de to you nde omo ntwe aware ne nsensen kakra no omo ntwen nhwa de kakra nti se omo twen na ntwen ahwe no Kwame anware Obaa we sa na wo kan ande bentimi nka se mo nware no kura de be pekora betimi abaso because already Kwame de kan ko because honey bra point enu nti wode asem ya bedan ye no Kwame ontimi nyina we so wo jaba he nti se mumi enu nyina mi papa mu ne boni mu wo do sa atom awie e we se wudie nti dio so ye ne ye kan ne se bia wa hwa wa ye no ho ade ana bia mo atena be bia 3 months later tell me onko ye why you ready akoye una still bia wo no ba ne made a eno kwa ma wo kwanze bia obetimi ya de ato afa nche ene ye wo mba ne bi wo ho a mema ne bi wo ho a wo se me de ma awo dada ne me ba intimi nye me ni problem de etimi batam bia
ebetimi aba say woni obi akọ asem kan me kan me ma ne bi wo ho a obesu ba ne we bi amfansa wo ba ba bi wo ba bi ya yo doctors fo ayo ti doctor fo a be ba se be pa we bi be ba no ono nko an ta ba dodo na me ma ne ni akire ma je maako ene me ma ne ba be ma bia so ni problem wa wo awo wote ase enti ebetimi aba say be ma no so wo problem and so be ma bi wo problem so san say wow baby nti on person ba dey fun so ay dey so problem that me ba we kura ye kan kwa me bi betimi anyem ahye no wo twa no hu ketu a bia obi betimi akofa nyin say dey abehye wa fa ne wani age say amakọ say ma akwanyim baby nso be kom kura na nya wo na bi kura anya wo ba nti wo ba wo baby kura ma ne nya otirimu de say wo de wo bi akwa sa akwa ye de behye wo bi kura na be de behye wo nya wo de ya ba situation we de mumu enu nyina obi ani bi wo baby a ka say e bi a ye kan e bi akwa me ne kan wo nsem bi wo anya ni nyina ni nipa be kan wo what you asem okay what you asem nti benko ye nhwehwemu na afi so kwa me manani na ho because abere ya bere bi a wo twa no ho a wo di agora bi di nyinsa be hye no okay anti wonye wo manani na ho manani na ho abusuya 05942823 me pacho freba boayen na ye hunu adwen a ye de be makwa me sempo ekoba say ampa fort wo ba no because mu aweram kakra nka anya hwe kra no 8 good years there ebi wo mo bi wo na ba na anya de so kakra say bi a wonim de no anya se problem bi ni ho wutie de me ka se problem bi ni ho ne ba he up to now wontimi ma ba mu a de na okay say bi a wa sheda kanifa maybe a wa sheda bi a wo ye aduro bi sie be ma no ana say ne wa na akwa ba be against na me ka say se problem wo ho de a wa anya de a kire se wa sheda say onye bo akura so na otiba wa mpe wo ba wo ene me kan yo betimi no wa asere ba na bibi kitikiti bi wode na bi o me ba na woni be ma te na wo se me mpe ne ba no eno no like bebre ho wo mpe ne benti de nti na ne te bi o wa sika bi o wo tira tira mpe no nti mfe pese pepe okra woni ne bi a esri bi ma bi bebre ende no kura bi o bi kura na tale a wo shekeke ne yo fe ba pass wo be wo ama bebre wo ho ha bebre wo ho wonim zama jesu ma se enu ntina enu na ma kwanyem be hye ne be wo se wo ho atan wo mpa ba ewo bebre wan hwe yo no ko wo anu akọ mo akọ kakaku iso obo kakaku dia ni wa ni pa bi obi ho atan na be ma kula le kwa so be ma body o ye fa ye de ma ba so ebe ma wona ba so ma me kan se mu ya se mu ya kire mu ka kire ye tie me pa cho me ma ne bi mfa ncha mi bi mu mfa ncha mi okay be ma ne hu ofe bebre woni oba ne hu ofe bebre su ba ya ye pe ko se de ba ne hu ofe ne to sisi ho ne to bo si pisi tan a me ma tata ne sa ne be ma so hu ofe be ma hu ofe ma tata ne papa sa jai minimu da yes an etie e ma tata me akwaya o yimiti wo yimiti hona no wa ma me no lie ne ho ofe dia ma so chiri no kokko ozo omo ho ofe o ma ne de sabi e ma no bi so jimi no no me se ne mu so ni on check hwi biem no na afa de one ne nyim no afa de hwe ni wi a na afa de ni afa chira so still na ba still na no oda so na wa ka be hwe no on fiu and then yen yankaja en sheda nya yi sei yo na ma tu gu ya so
Nada onye fe. Mempense me kanase. Me dey asem kan me kan. Wa ba. Asem kan me kan. Some kan obi so ka bi ato so ama. Me kan so on kan bi ntom so me dey masam ne me. Oh, there be monim. This say me ba mo ma me fa number na nti dwa abi mu. 059421 Ndi mo mu zo honya feda da. Mo ba no mo ba. Omo ba. 23 Ombaba 0594212823 me pa cho brem ne fo wadwen chile bla na ye moa ye bra kwa me se Ampaafo asama wo kan me ho nya fu ba me ma ho fu he ohunu me ma pa ho nya fe Jam make jo say we are ma na so wo na so ma pra sa na se nya wo e normal tuju undu sa ho nya fe oh sa me nya hwe da be ye kan ho fa ho fe ne de me ba ye kan ho fa ho fe ne de ahofa ye niam me ensa because me ana me ntia number 1 is suban obi wo ha asabi onanim de ase efe pa ba ni suban ye what you say nti back e kan ho fa animu ka ho body ka ho what you say animu ni ai obi na ebu okora na ni wo ba nso nanim no enye fe so fo ni ai de ohun nti no na kala woni mo nyam enti no pede mo kan de ahofa ye animdua na ya e ka ho body e ka ho ahosiesie e ka ho okay ahofa no ene ye ka ahofa kan pa na mpese mi ahofa kan se ye natural se wani me fe kora na wuni bia wo honya fe e suban okay what you say because suban ya wuti ene ya wo fe nyina panyini hu fi wa ba dia ene ba ni suban pa dia ene me 100 nya sa ho fe na asa wo kaka za ho nya fe na fe ye kan body ni body so dia body dia na sa so body ujinem so ho ninja ni jinam Zaf da wo abusi ayedi nkwamo kwame yamwa kwame na kwame bedu hu de se wonye ne ho enu nti na wode na asem aba bedan ye no mo serious no to oba fi kwame de mesre no se de so wetin gina ba na chechi gina pa because one Shay here obeton color TV wo ma de kwame ya 8 years akontu ka wo yanka ba nyemfe nwotwe nkam betimi anya ye kan se mama ye nukura fanyini no 8 sa ble nyina hye egu wa nya bi papa bia enshingu sa o se be ka se okay ya hye egu so wo ya obaso okodi a na se me wasted years nti ma me da na nka me se etisa adenti na obayi nti ase no wonye mpata bi na obi because ya Ampaafo asembe no kentu wana ho ane nkotena wana nkwatena se wana ho ane nkotena bia obenya obi ono so wawi a wawe mi a on se wo si ne po min si ne po kire se ban kan se wonwo ye susu se ye susu ya so dia ba ne de ba ye question de ba ye na me gina so what se obi ne yira pie na wo ye se se wa akohye bi dem se se wa akohye bi dem se se be miemia no na wo ti hu nisuo na wo ye dia ti o nkezi me ba kan se ban aduru sabre de bia won dia want to pass o problem ti o me say dia ni pa no ti o 8 years me ba bebre bi kurata ti mo ma me nka dia nti a me kan dia nti aboy ne dia ba eye asembisa enwo de ontimi nya ne say because say wono bi ehwehwem ne say wo nwo a die nti na wo oba wonte ase bia kwa me badu na letrima asempa na se o nwo kura na won kaka na me pe yes but sabasa Ampaafo oti hoyi na be ma se onwo ana wana watna ne matna 8 years enya na ko na me yandai se bia obi baba ma so ntimi magine moso ebia sa wale we me otena me hokura mase be ma mani ageda da bia dia wo ba be twa me mpo enti ade na menye me mpata bi na me ma ne nko ne wonko wo na awo na me se o ma na kwan na wo kokofa bia nya metimi ye bibia what you say nya metimi ye bibia okura na wo ba korokoro wo kora
What you say? Say tu de opa che se ba sa akura won tena ho no ma be ma ne kwan na onko fa bi enhwese be ye ya say bi ono afiri pem na oba ne se won de obakọ de abia nsi ne kwan okay asamo 0594212823